Bu evvela Alaska ağata ulağan seyidi. Manna Fyodor Kuzmich kırar dağıttan ağatın kıtta baktık andılağı çire. Onna köyüngü haastı kuska ne manna hetan ölbak kuhu kahezlerellere biteri. Kuhumu onyor ederedde hüdda bayanayda mutlu tebek. Kuhu kuhu bilemeziyet ölbağa ölürleri. Сағаттан бастықы Советский Союз героя Федор Кузьмич Попов сырдык керегер анынар. Bu Tumuska ol tudda gösterdi. Bütünde hetal bultulları. Lakan tudda var etemin kıran dakbitte körür etim. Kuhuma oğanlar ederedde ve etetten tuğaktan keler buldu. Çaktan sıngalaktan manna. Landıga keler hetar. Onna uvalatlara oldu. Nahar, cevir. Gözür kuhumustar kelerler var. Onna tüyeder. Bu gıta zoru pahalar. Ayağlan ittiler. Onunla multullar. Ana turanca andını gelen tüstane olarak savakka varata kovulasa. Zoru pahalan bir de toğdağını. Onluğu tiyalağın ota süyelerin ayak iyi var. Eğer ki otoğca bastıkı toğut için kıcağastara tallardı. Ondan o hatgini yine varasın anandı da hatta süeder ekreter. Tüyden ekreter. Bulturba. Ötüyor. Ona kini o dağıttan o dönün batıyacan uaydaran ağatın batıyaca sağlanan ha mevzette tuğka. Sestağız bu. Uğulğa ubaydarıttan köreni öğrenem. Tastın bolluğun, bilgi türabit ubaydarın bolluğun. Peter Vasilyevich bollağına hükümden Geroyttan 16 hılağa kehe ulağan kehe oldu. Men ağam bollağına Popov Peter Konanoviç 9 hılağa. Ana Popov Ignatiy Nazarevich 11 hılağa. Onda kehe çoğas ubaydarın premier deriger kehe öğrenler bol. Kendiler kayda bultuğlar, kendiler kayda öğrenenler kolora Ignatiy Nazarevich öğrekta kehe olan Fyodor Kuzmich Popov me öğrekta dehan 5 kılağı biteren. Tuğqa ağır balağanğa elbaq kehini ağırga öğreten. Eti 1939 sıldırga. Тыгынча 936 сыллааққа сөйдер төрөппүттірігірі қанырыға ыллараннар 5 кылаһы өрінен барын осколатын тоқтотырға көхеллен қолкос қытана құлетігер әрілен бар бұда. Ол сылжан өсейдағылік 5 ұжытылын курсын бітерен баран, олахан жонымуыннан ағарға сұр еркі өретен сағала бұда. Куран сыллар сағалынан әрдақтарына 19 састақ сөйдер Попову Октябрь хылкосихинен үлелир сыңа халақ бригадатын салаячытынан анабыттара. Эдер бригадир оттомна охлоп курдук жахылларын жон серге ылынан уупсай үлеға хамнаска көқтөқтүк турун аллара. Бригадирдері күргөмнә ғулаға тәңне сылжарыттан астын аллара. Келин тойон да болу кескілді ағытчаттен сәмәр күліктерігер имленәлләре. Bu göster haylık. Bulurgu ata atı tiritedi.
kasıyetten haylık olan turbutun bir balak. Heriye öğrettiğim anla damantan atarılı bittere heriye. Bu beyde olur bu hayırlıgar karan turarıp bulladı. Bu anarda seriye var bu doktora bir kölüne 3 attıra bulladı. 11 kişi var. Bir sayılıktan. Ondan hebeske söz görüyor var. Bunda 100 koşun himmetellah. Ana turan Pop Apollon Yegorovich Pollana Japonya şerite hacı bu tekin ködön sıla kabarar. Kulsus varjanna bunda boy tüylerini himmetellah. Dindak paylaşketin ülakası onu solağın sol bara. Hümaktan ergenne akadılı Allah'a holu canna. Ondan eli hiç paylaşkene tupput. Ondan o paylaşke alanmaran takan o Apollon Yegorovic'ten olayın ola. Bu herkeleri turuaran var bitti. Birge barıqta kehetin kette keşet alaranlar. Toqtevter bihi bu ögüspüt serige bara bıtıgar kergene oğuta uruta hocammut. Ondan onan sergete turur rokayan kim kelbit seritten ergellen kelbit göre hıcıya ciyen baranlar tit kilderenler soltan çoğuz kaçtan tura herge serge tururallar. Tubar çustuy dağda oğlu kim bilir onu bilin kelen ki tohteni direvi de oldu. Ergili öppinden arada kayavda oldu. Onunla hergetin tururan var bittere de bu herige vardı bitti. Тыгынча 939 сыллах перепис көддөрөрүнөн саха сергер опсая 414 тыгынча киһи олорбут. Сери сылларын устата уанага сулустан колбон 612 тыгынча 509 киһи кыйы туһугар кыргыһы барбыттар. Ол быһыгар 400 уанагас жактар аймак. Сөйдері кытта тәңге тыгынча 942 сыл түмүгүнен хүрбебир тыгынча саха серин олохтоого уаттаах сериге ыңырыллан барбыта. Atın Orion olattan kıta kavşatakka bile kendileri beylen seriye var bu canları kavşayanlardan bu vakittan elbe haka muhunda dağını haka tuğunan mastaddıhan tustan kacıktahan barallar şöder kippe havuz hakatan ortanı dünya vaktak uğalet ediller bu vakka ayanlılarga kehelbek olan amastatan bastıkada hırlarga kelinde hırlarga kinega hırlarından Poyok bu cahıda. Kim küçtak onlar diye okuduk. Batıralar beylerin onların coroyu indilere ruktan netiyenen attan olanlara bit. Ол курдук сөйдер жокускайттан Молотов коrakka, белиңетинен Перим коrakka дери ухунайына тыгынча 942 сыл балаганы егер түмүктенер. Тыл ветераны Евдокия Жиркова, онна көтөтө Семен Алексеевич Сергучев акталларынан сөйдер жонуга сергетегер сотору сорук сурыйер бит. Жа белигин байгыт да истергит курдук. Өстәк кахаңгытагар да алжатылаахтык онна карса соохтык кирисер. Дойду улахан кутталга олорор. Эги мен туспунун курутун санаамаң. Бу алжаркайдаах сериге минере болбатах. Мөлүйөнүнен агыллар араас бейлаах жоннор бааллар. Бары бараллар даганы, өлөллөр даганы. Онан мен даганы туох оңо хууга төрөбүппүн өйдө. Ол ону толором. Саллат Федор Попов суруктарыгар дойдутун актара таптала жонун сергетин туһугар долгуяра кыйыга эреле барыта бара. Ага дойду серитин кыттылага албан ат орден 100 степен кавалера мына корсын химметаллах. Попов Петр Павлович Хурьян халлар бит. Сылтан оддук байында юракка юраппит. Сери севгер барытыгар телефонга связька барытыгар юраппит болуктактар ден сасабалган хурибут. Федор Кузьмич метехик суруга атыжайын агыс күнүгөр хаңа байында таңас кататтылар. Мына саатап бердилер. Бир неделе хинен сериге гыталдары боло ден баратыгар Аполлон Егоровска
ыппыт балтара айдах күстах юрага баянда юрага астым. Манна атыджагайын ортотун жеке серилер часка ыталдары боло ден бүтөк суруга. 1904 жыл 2 саңаргар Федор Кузьмич Попов Котогулуарга Украинаны басқалур Кен фронт 6-1 армиятын ағоғын 1 стрелковый дивизиятын 406 стрелковый ротатын стрелогынан кыжыр өстеғі самнары уаттақ серетігер келсетін сағалыр. Бейгі сөйдер бет ротата Котогулуарга Украина Любиш дендеревнетін өстеқтен басқалат Днепр өріс елін өттінәғы үрделігер кәлін тұрым мұттара. Кенелеріннелерігер Днепр өрүхү тууран Белоруссия серигер үктенер сыл сорук турбуда. Ага дойду улуу серитигер Днепр өрүс хамай кан токтуулаак кыргыхы быхытынан история биллер. Кинека иккеттен 4 миллион таттакка ке кыттыбыта. Фронт Смоленском кораттан хағаланан Азовском орадылы тиер, ол иккадда 200 километр. Ол онтон 700 бейінігер 5 фронт. Федор Кузьмич Попов сердестет фронта кейін фронт ден аттанар. Балағынайын 2 күнігер саңа әбейік пополнение кәлі жебіттер. Күн айы 10 километрі мар бұрысты қоңыран Днепр өріштеке баралылар. Хаты. Ол баран истақтарына бомбалахан болбутугар полкаттан мончаке өллөген донесения онна кире хаджар. Уже ол онта хағалан кене уже сери аржаққайын уже билан кирен бар. Кин фурон командующая Константин Константинович Рокоссовский. Кене командатынан серилехеллерин солдаттар бары хөбүлүлдер бит. Кенегилерге бартыгар ине янакталлар. Кене бир шөйген кат бирди халлаты карыстыртына өлүк наха элбәбәтин тухугар. Балагынайын 9 күнүгөр главный командующий Сталин или баттаханнах беркәс таккар. Ол беркәе бары роталарга, дуаттарга, отделенияларга, полкаларга кат бирди солдатка тиеркына билихиннәрәгәт кен. Директива Ставки Верховного Главнокомандования номер 30187 от 9 сентября 1943 года о предоставлении к наградам за форсирование крупных водных преград в ходе наступательных операций. За форсирование такой реки, как река Днепр в районе Смоленск и ниже, и равных Днепру рек по трудности форсирования, названных выше командиров соединений и частей, представлять к присвоению звания Героя Советского Союза. Гитлер мандыктен этен турар бит. Мюсталар Днепр тура тактарына Днепр төптөрүш туган. Ол онну кудук эреллага бит ол. Бейге разведчиктер бут бөлөктөрү түйүн өстөк отунанынан Гулушестеревине тухайытынан Днепр өрүхү туруллар онна кистелең чинчи үлетин ыдаллар. Ол кемге дивизия частары онна санитарный батальон өрүхү турурга аналлах оңочолору болоттары белемнейлер. Беркәс оттан хасырда эдде тураханга жеңкелер. Каллахындыта ону кат завод отделения айттан тебиди килики хиныталлар. Күргөбенен тактан аттан бараларын онна сарады кайылып. Оны боллана били уруата туактарын туваттарынан Аракстан батальонунан аркында команда донесения сурьялларынан ол бастыкы батальон туруктакты. Беркәскә җанан не урулла. Бу бастыкы батальон манны катрезактан манны катрезакка турукты. Бары туры хатылдакан мананы кинләр киһине карыстаннар манны бидиләрне талда. Моны күргәмнән дуводынан отделение ипаклакты. Алтынны үй иккистүүнө туулууда сөйдердагы роталары Гулушес ден аттах деревинанынан Днепр өрүхү турурга берекасылалар. Өстөктөр бери күрдүттен таңнары көрөхтөр буланнар артиллерия, миномет отунан уя кая соох күүстәк сери отунан анняллар. Каннак торахан кемегер өрүхү турурга анаммыттыриллер үксүлләре кариете коркалламмыттара тухаларыттан таксыбыттара. Саллаттар ким хайдак өрүхү турурунан булча бомба ыйылыр этиңне агардагар түбәһәннәр аңардары кариете былгайка бултаталлар.
Onu ol diebekке биһиги саллааттар быт карыс тасерикеннилеринен чугуйбакка, ураа кахыларын тохтоппакка, лодкаларын үрдүттен ытыалаха өлөрөлүү быыһынан кара күүстеринен уңургу берекке тахсаллар. Сүрбеккер хастаақса қайдаркан олчана биһиги сөдербит. Эме қарса қабыра соқсанатын киллерин өлөрттөн чагыйбакка, уга ыстанан кириат қарбабытынан барар өрүһү бир бастагыннан тууру. Олого уяна катана билдер быһарылаакта искеметирен калбитигер, өстөктөрүн шиетигер мүччүкөтөн кириат автоматынан ытылан онна илинен кабыр капсыгыга, өстөк хүрбөйү сеписсерин саллатын согодоктуу кыдыер, өстөктөн или билимөтүн бул жанылан котойду корсун быһына оңорор. Ол курдук бейтин ротата өрүһү туран эрерин көрөт. Кардары кимен кирени хер өстөкка утары уоты ахан, ротатын саллаттыры өрүсүңө кытылгар туурулларыгар тыын кыгы берер. Уңору туран баранган ол икис эшелоньян аттылар. Бастакы таранси икис таранси ол кадыга мандык себе тох. Просто маны жон туран барана такалан келе. Ол onu бастакы таккыга мандык атредекка тагастын отделение хатар бала отделениянын бартын кыттаккына яран бен тына онда була. Көбүк ким батын өлөрөн яктак. Лата кене сыла бир дуоты батын кырга тоя шүбеш кене өлө бите жанна Аллах чок корыялар. Лата бир дуоты кене батын хоо. Алтынньый үһүс күнүн устатыгар өстөктөр артиллерия авиация көмөтүнөн 9 төгүл кимен кирэхине оңороллар. Эңир сенеле гастер эт сүрөктө халер жулана бола турар ыйкай кемигер. Биги сөйдөр бит өй улан быс булан ротадан өстөктөр төгөрүен эреллерин таба көрөксөн. Өстөк кимен кирени херпи кодатын флангадыгар сахан кирер. Онна бер түргенник уота хар позициятын олардан автоматынан онна өстөктөн бул жаныл битили билимөтүнөн утары хер өстök бион чага чуга хырсаллатын онна эписсерин кыдыйыр. Төттөрү чугурутар. Өстөккө улахан корумнуну тахарар. Тына халбыт көтбүт өрөжөнүгөр тол геройствону төһөлбү булактап. Мани тына ото уже өзөн халбыт болундан ол төһөдө сүстеген өлбү булакан эңен накпа бол. Бен жонун таккалдаргар бу командир двода командир рота таккан караганан көрдөгөнө эңин билдере награна илисөр. Жайты курдук Днепр өрүһү турур сери бир быһарылаах кирбите честээхте кылыллар. Федор Кузьмич Попов солус палабыт чахан командира полковник Рыбченко 1904 сыл 6-5 күнүгер маннагис хоонноох үрдүкү салалтатыгарда каладной төөрер. Немес талыбыр жыттарын утары биһиги чаастар быт кимен кирер серийлеригер ордук Днепр өрүһү туурааһыңа Табарыс Попов бээтин эрдээх жулурдаах онна карса соох серихит быһытынан көрдөрдө. Табарыс Попов самай үрдүкү правительственный награданы Советский Союз героя атын ыларыгар сөптөөх. Днепр өрүһү туурааһыңа барыта 16 бир кону хабет укааха таккар. Ол таккыбытыгар 2-339 кеһи Советский Союз героин үрдүгатын хөгөр. Полк командиры Рыбченко сурыбыт наградага төһөрбитлиһин баянна командование салаятчылары сонно тута туохта саар багалаахына соох бигергеппиттере Федор Кузьмич Попов кыйын ухансыга оңорбут корсун быһыдын сүнкен солталаагын ураты улаханын туухулур. Днепр өрүһү туурааһыңа онна ылыллыбыт сирикеңе тээһиңе сүрбө офицер онна саллат герой үрдүгатын ылбыттара. Олортон аңарда суан алтата биһиги сөйдербит сулус палабыт 406 стрелковый ротатын саллаттар этилер. Кинилер бастыгындан Днепр туурабыттара, өстө хотун бейлергер бастыгындан ылыммыттара, кыргыһы самай быһарылаах кемигер инники кирбиге сылжыбыттара. Днепр туурааһын кеннеттен Федор Попов өссө хаста хонук серилеспиде. Ол кыргыһылартан бирдестергер 6-10 күнүгер өстө кулжата корсун боюн тыынын быспыта. Ол туһунан сери кеннеттен Глушис деревине лохтоого Ульяна Львовна Сидоренко гэлбет делегацияларга кепсиринистен. Баатара лохтоого герой чуга саймага Михаил Егорович Попов тие хыджан истибит. Эмэхсин кенеха герой Попов кайдах өлбүтүн туһунан кепсәбит. Днепр туоран капсыгы сагаламмытыгар мен талак быһыгар саансыппытым. Анырыктаах кыргыһы кемигер көрдөкпүнө бир карабаттактаак каптагай сирейдэх. Оғын оңуақта ғымық кейді сәрилі әрін көрбүдім.
Keni ilbihiren toran kuttanarı bilbekke qassa huoq suhan sihiktihere öйбер bu bardığı qadanan qalbıdı. Oğuce. Kihi de küste, qorsun bıhıyda boğalara bittiyen soğu maqtayı görmüdüm. Qanna kaliyakpın barıqpın bilbekke sahan olurun kördökpüne. Bili salladım talaqanara öttüne otumulga diyeni dığılhan tumanna dağan sılcar ebet attıgar nemes sallattары böğüdün oqtur bu dedi. İtiyenne bulcadı büppüde du, qayttağı büte du. Baraqsanım talaq bığına nıra sirke taqsan sürbüde ol ihen bitti oqtan tüsbüde. Qamsağat bol bu da. 4 milyon 2 tütten Kırgız populaklarına 2 milyon 600 üye. Heveske halladı. Ol ondan ağız şu şıkıtığın çekihi itinne dünya perörüş kıtıklar kallar. Daraba günde var ya. Etenge sıljabın. Manna ki atakatan tağıstağına tağıstım jire bolu. Seri diyen olu suastağı bit. Meni yıqa elbaqta suruybutum da qarda tutalikpin. Var ya. Men egin olus taptığın. Onu en bil onu öydör. Kimi de uğrabada qosumunun en hakkın urubun. Omnuma güyt. Fyodor Kuzmich Popov söbülügür bütkühüger varı şergin ağsırıybut bu bilini suruga. Qamayoğu hinkini ortodoyduttan barbuta bir sıl bu butun erekenine. Tığınca 904 sıllıqqa tuttarıllar. Герой Попов ията Парасковья Константиновна Попова тыгынча 904 сыллаққа ымыйгар атчык суд Куран кемтен дұрубия тулаханны гайкыран, уолун эре иннигер сәбіргәқтен боолуқтан турабыда. Кенигер ханны гылжы да хыттар бүтәхектігіні бұстырдылы қас қалқан аны тыхатаған айы, кем кирдеден уолун сөйдері әрінеке тәхасыдан сырдықтығына бұстыбыда. Уолы әргіллен кәлен кейі сөйдерді болу дейбітерелін бәйетін күтті илже барбыда. Федор Кузьмич Попов Тыгынча 904 сыл 6-ны ый 10 күнігер Гомельскай облас Клушес сәлейне тегер көмілі біді. Кенеға тыгынча 904 сыл 90-ны ый 15 күнігер үрдікі себет президиумын ұяғынан Себейский союз героyына ата еңерелі біді. Келін геройын оғын кырамтатын Белорусскай Советская Социалистическая Республика Лоевскай районун Деражичи деревне тегер 11 герой үрдүк атын сөппүт өрөллөр көмүллө хатар Братскай могилаларгар көһөр бүттөрө. Атагытты бу бир белетерәһеннән белетигинти улусул жахалтата Николай Прокопович, Павел Данилович бастың өрәктә спортка, өрәккә чулу оолору бу Белоруссия баран кәрәлләр. Олықтан жағылталар оғылырға тон көмәмә болабыд проестергер. Хүлдән шөй байды дейбіт. Қолымның бұқам күйімізден кәлін хүлдән тон тоқ тек қойбі. Білі қағана тардан болу дәлбіт атым дейіз. Тұтығынақ бұл әрі бар бұд. Бей қолы ұрманна ощущение оқ бұл әрі бар бұд шерейінден. Просто әрі бар бұд. Сире оннотон Братская могила olan takımlı kömürler de ola avratadın dir. Ola bugün tayımıdır. Ne birine makkaraça tayım yaptı bunu bitti. Ama bu tayın kanına durur. Durur değil. Bu varda tuğakların bölgelerin bulunur. Varda bir kantan, bir canlı aktar bulunur. Hürek biter böyle biter iddia bitti. Tayımdın. Kanıdan ön ben ulatın, oğlunun, oğulur götledin, emeğmanına kalın, küysülün. Bu küysüler en öbürgelerin döndüler. Manta kalanın uçun putuk kalan kuyuska kördüher amalahan bullakana dağın kalan kamalıyor. Yürüle gere günü
Sulunun kıyna kınteniden Borgukun bihe halara tu